tu te in zawai in si bai le bekule tun chum chu selenators ta na thulom om kan ti don nge chen khatan chuan thulom om ani lo mai thei boka Selena Gomez chuan bial pathar nein ama nge in aron confirm do a mase offense te achong le a chu mai baka abial pathar hi du pui lo tu an tam hle ni December ni sari khan Selena Gomez chuan akuma kum chuang alo shat to atana chian chatak ani mai baka remoi khovela po alo tho pui to producer ni bok Benny Blanco nena anin kar chu aron confirma Millar fan account Perfections account a chuanin Selena Gomez chuan a single lo thule ngai zonga nei thu atar langa anu loka abial pathar hunrei tak media laka changa alo thu vengar nga to Benny nena an thalak chu a Instagram story a aron manga Benny Blanco mel tak hi chu akropa ma se fans se chuanin Benny ani ti an lo shi ngala an lo hailo na sa chuta le haters te aron che chuak ngala abial pathar chu an social sakna sa hle a mel chat thute Benny Blanco chu mi panga izon omlo tak mai ani thute abial pathar chu an du pui lo thute anon soin na sa ani Benny Blanco tan po chiar om tak tak tur hlir ani a ma se Selena Gomez chuan abial pathar thlawang ho chu a shelo hle a public takin haters hole negative comments chen khate chu a changlet ve mia to ni Selena Gomez bial pathar Benny Blanco hi Selena Gomez ex angai zong hlui Justin Bieber nena chian chatak ani a kumsa ni pakwa changdai to khan anin kom chhawngar ngar to a Selena Gomez le Justin Bieber te in ngai zon ma chang to khan Justin nen hian an loin kom to ni Justin Bieber nen po hianin an thok dun to a in Selena Gomez bial pa hlui tho The Weeknd nen po an lo thok dun to boka Selena Gomez chian chatak Camila Cabello nen po an lo thok dun to ni Chumaila nilova Selena Gomez nge nen po hianin anin shot na array to a kumsang ni som panga dei to khan Selena Gomez album Revival a hit Same Old Love ti ale Kill 'Em With Kindness ti ate po khanin an lo thok dun to a tin abial pathar Benny Blanco produce ani nge ni khang hlap ani te kha tin kumsang ni som pasaria Selena Gomez la pakhat Trust Nobody a po khanin an lo thok dun to a produce sakle ni omja chu ani pani hi tun hnai loka in shethar ani big lova kumsom don lai mai chon lo in sheto zoka anin kom na hi arei to ni ahnua indu ton na apiang ta ani bere Mase fans chen Benny Blanco andu puilo chan pakhat chu kumsang ni somni October tha khan Benny Blanco jokhianin achian pa Selena Gomez bial pahlui Justin Bieber nena Lonely ti la an thodun lain interview na Selena Gomez keizong de hlekin thil alo soi ani oma chimi chumchan Benny Blanco chuan Justin Bieber chu pop artist ahnua makeup line vel boy pui level mai te aya achat jok dai thule adang dai jok ti thu aron sei jek maya chati level chuanin Selena Gomez chan a makeup line Rare Beauty a boy pui lai make alo ni vele zela ama hi pop artist ani bokani Selenators te chuan Benny Blanco hianin Selena Gomez a shade ni a k ni anti a trulo takin Selena Gomez chu a mertela ni tin an suya chumi chum chuan Benny Blanco chuanin sel na adon na sat pha he a Justin Bieber fak atum lo ta a ex soilu te sakje mai chu thil trulo takani ti in Benny chu an lom vak lawani tin Selena Gomez le Benny Blanco te po chian an ni a mase hunrei tak chung chu chumi thil thlen nu chuanin an thok dun to lova chan chata kani ti po sha to lo khopin an re dun wangwanga han mu dun tur po anom to lova event vela te social media vela po mu dun tur anom to ngai lovani mase komin July la khan Selena Gomez in apian chamlon na party a hoi hotna som big mitlem te achan nai tak tak te chau som ani na hmuna chuanin Benny Blanco hi mu telve ani a an thalak dun te po mu tur om nualani mase tu man ani pani chu anin ngai zong anin du ton ani ti an laring phadlova dating rumors an nei ek lo bokani ti chuan ti hian thalin nuwa Selena Gomez chuan Instagram katlangin ani pani in kar chu aron confirm ta a tharuk lai arukin an lo in zui to ti te po aron soitel nge anin thup thiam lutuk kan ti don nge ani pani kher hi chu anin ngai zon kan rin lo lutuk wangin handin le na cha po kan lo shelo zok ni tharuk chung te mek mai chu arukin an lo in ngai zong ve ngar to a tharuk chung in ngai zong to si kha
Selenators se tak nyal pon rin hlel na an nei e lova paparazzi however reporters se pon rin hlel na an nei lovan yang chu man chwa e loving tharuk chung anin ngai zong theya dating rumors po an nei lovani mase ti hian ron soi chuak lo phaise chuanin tu man an kop ti hi rin hlel na chang po kal na shilo mai theni Selena Gomez yan a single thu le ngai zong nget nei adu ve to thu hi alo soi photo china a single ti azem ngai lem lo ama in Zayn Malik nen borak an nei hat to a masi ahnu loka chumi borak vel chu ron beng dain Selena Gomez chuan a single ti aron soya TikTok vela po bialpa anei lo thu hi chu a soi photo ni mase tuna chuan ton thar di te po ani ve to a rin ain anlo in kobre ve to phian le ngala kom khaton lai me lo in zui ve to ring mai tuna abial pa hian Selena Gomez la hit kumina ati chwa single soon ti te po ka alo produce sakani interview na Selena Gomez chuan ami padu zong le kopueta na azong deu mi pa adu zong chu asoi to a mi pa dik tak cool hanti khanin midang matan chaw cool ni lo fel tak hoi hom tak hini se tin min tinui theitur min ti hlim theitur le ka chung te le abul vela mi te chunga cha em ni se ti na lo sei to ni Benny Blanco hi a mel han en chuanin a chawak lo bo ni theya manifesto sam ang nei bo lo ni theye ma se ze chatak le ngai zon om tak nei alo ni mai theya mi mal takin kenin kanvashe phave to chin si lava an pon lam lan dan le an mela changa hanja chidon chuanin ni e du pui chu a har mai theya ma se bel sian tlak tak le mi pa chatak ze chatak nei alo ni mai the ni Selenators ze ilunga lo sham shamang o tin Benny Blanco hian abial nu hi alo choi om chachin khop maya in ngai zong an ni ti media lam le Selenators lamina an la shat pui miam lo wangin a chian pa ani awanga supportive vesali angin kan lo ngai chin ani mana ma se chu tiang alo ni haulo Benny Blanco hian a hun chep takara le boy takara po October ni le khan Selena Gomez Rare Beauty Impact Fund benefit event da po alo tel pui to a atira changa atop thlangin alo ompui ni tin an pani hian tuna hian asiam lampanga project an nei ve a an boy pui ve a an boy pui zong hi ain ang thei riau le ngal Benny hian in Instagram lama cookbook atlang zar chep te ron soya Selena Gomez chuan comment te po nu chha sikin Benny Blanco chu amishing ngai nat ber per te zinga mi ani thu te aron soi ve ni tin Selena hian in December ni sari evek khan Millarta News lampang boy puya post na sachin Pop Factions 10 a single lo thule Benny Blanco nen anin date ti thuvel chu an post na aron like a comment nge a tin a comment pakhata chuan Benny Blanco chungchang chu soin he planet chunga mission dang song aya min tri chaber tu ni a kalongai zon ve to midang song te aya la chaber ni ti na soini mase hater pakhat chuan Benny Blanco chu amel chat thule ami padu zong chu amak sak thu aron commenta chu Selena chuanin a reply a dutak kumsom period kanya changin therapy kala to a katana chale chalo chu kashave to kaphu angnei thil ka mu theinan ka bezel dona kapuiling ve to fuckboy ka ngai song le to ngai lawang ti lo shatu pro indil ru ka ti hnual chuanin ti pal ti in a comment zefani tun chum set chu Selena hianin abial pa thlawang hi a hauna sakhop maya hate comments a reply ve sia to a andu to ka abial pa an soi chha ta an troll chu a phal lovani tin user pakhat chuanin kumliam ta khan a khezeu to chi kha ti in nichina karon soi tak October sangi somnya thil thleng Benny Blanco an Selena Gomez a shade zeu na chungchang vel ka soya thil thleng te po kha anon soi chwa saka Selena Gomez chuan chung te po chu reply in ni e masika mi pakop to zonga la chaber ala ni thovalom ti in soi ni tin Benny Blanco chuan dik takin a trita ati hlim hle a anun atinuam bok ti te po a soi tel bok engtiarengi an dai don ti chu an ni nge po hian an shilok big lawanga mase anin koperam zel han be sei phot ti ang Selenators te thlir do te ani pani chungchanga hian sei chang te in ngei karinga indu zong ani ema mi pa hi engei in ngai dan anin kar hi engei in ngai dan ngenia Selena ber hlim chuan a chawek maye te in ti zok comment section lama in sei ve don nya thlir do te in fai chunga lom thu ka sei le a video ka post le to te min lo ngai chan sak le don nya